Yo, folk, dobrodošli v nov video. Danes bi sicer mogel prijeti en drug video, ki sem ga že posnel, ampak se je včeraj zvečer zgodila ena stvar, katero pač moram coverati, glede na to, da sem naredil že po moje več kot 3 videe na to temo. In sicer danes bomo govorili o Andrew Tateu in Tristan Tateu, se pravi o Tate bratih, ki sta bila, meni se zdi, da včeraj releasana iz zapora in sta zdaj trenutno v hišnem priporu, se pravi v house arrestu, v tem njunem mansionu v Romuniji. Tako da, ja, to je v bistvu prvič po 100 dneh, po 90 dneh, da sta pač bila releasana iz zapora. Mogla bi biti že pred enim mesecem, pa predtem bi mogla biti že pred enim mesecem, ampak so jih vedno nekako zadržvali. Za več podatkov o tem si poglejte moje prejšnje videe na to temo. Danes vam pa v bistvu sam pokazal par Instagram postov, ki sem jih videl, tako da vas malo updateam. Več o tej situaciji, zakaj sta bila releasana, kako je to bo zdaj bilo, koliko dolgo sta na house arrestu in take stvari, pa pridejo verjetno tekom tega tedna, ko bo tudi na internetu bilo več informacij, ker jaz trenutno nisem mogel nekaj velik najdeti. Tako da gremo kar v video, no. Se pravi, si bom dogovoril slušalke. No ja, v glavnem, dajmo se zdaj pogledati. Tole Andrew Tate's first video since being released from Romanian jail. Tle lahko vidimo, je malo na bulku, definitivno ima res dolgo brado in zgleda meni še bolj jeben. No ja, to je pol še Andrew Tate tweetu. Since last year I've been in 24-hour lockdown, no yard time, pacing a 3-meter cell with zero electronics or outside contact, absolute clarity of mind, real thoughts, real plans, vivid pain, 1 hour home and I can't stand my phone, some habits die hard, we must defeat Shaitan. Ok, se pravi, ja, tweeta še zmer kar aktivno. Zanimivo to, da 1 hour home in da ne more že pač prenesti njegovega telefona, ker vsi vemo, da je prej skozi govoril, da je on skozi na samo telefonu in da ves čas dela, se pravi, to se je spremenil. Potem še mislim, da je bilo ful novinarjev pred njegovo hišo in je imel nek speech, pa si kar poglejmo. I have no resentment in my heart for the country of Romania or for anybody else. I just believe in the truth. It was political, so... I believe in God, and I think that the fire of truth will eventually destroy all lies, and anybody who lies in a long enough time frame will feel the sting of regret, and I believe in this. Yeah, sure. I truly believe that justice will be served in the end. There is 0% chance of me being found guilty of something I have not done. I maintain my absolute innocence, and I think most people understand this, and I look forward to being home. So thank you very much, everybody. What are your plans for the next day? When I was in jail, I did 7,417 push-ups. I would like to get to 10,000 before the end of the week. Okay? I will focus on the push-ups and I will read the Quran. MashaAllah, brother. Thank you. No, jaz moram reči, da sem kar vesel, da je Tate končno ven prišel. Mislim, da ta prvi podcast, prvi content, ki ga bo začel delati, da bo po mojem najbolj gledan do zdaj. Dosti zanimiv, ker meni se zdi, da kar se tiče prepoznavnosti, pa njegovega riča, pa njegove vplivnosti, je tudi, da je bil toliko dolgo v zaporu, pa da zdaj pride ven z nekim novim planom, je še kar dobro. Glede na to, da če bi on s svojo staro osebnostjo še dolgo pušil, se mi zdi, da bi postal tak ful ponavljajoč, pa mogoče malo dolgočasen, ampak ta stvar je definitivno popestri stvari za naprej in za njegov vpliv za naprej. No. Tako da meni se zdi, da, ne vem, da se ima piše dobre stvari. Zdaj, če bo bilo res dokazano, da pač so tiste ženske lagale o teh stvarih, pa da boste res 100% svobodna, sprav, da ne boste več na house arrestu, takrat pa se bo pa začeti zares. No. Pa še ena zanimiva stvar, ki bi mi rad pokazal je, Aiden Ross je pač tweetul takoj, ko je prišel ven in je v bistvu tweetul to, Welcome home, brothers. It must be a coincidence you guys got out on the release date of The Matrix, kar je meni zelo zanimiv. Ta film je zelo dober, ker vsi vemo, Tate skozi govori o tem Matrixu in on je dejansko bil izpuščen iz zapora na isti dan, kot je ta film prišel ven, 31. marec. Kar je samo zanimiv coincidence. Ja, to je v bistvu to za ta video. Danes sem samo hotel še malo spogovoriti o temu. Zdaj jutri ali pa v ponedeljek pa lahko pričakujete nek nov banger video, ko bomo govorili o resnici denarja, take stvari, tako da, ja, to bi moglo že danes priti, ampak se je zgodilo to in sem to pač coveril. Upam, da ste uživali v tem videu. Ja, in se vidimo v naslednjem videu. Srečno.